radujem se što ste još uvijek sa nama. A imam priliku i ja vas da obradujem jer ću vam reći da je najveći dio posla iza nas. Naime, odgledavši prethodna 2 video uputstva u vezi sa prve 2 nanoploče, KSK i FRK, prošli smo većinu materijala predviđenog za osnovne primjere sa nanopločama. Za vas koji ste se možda tek uključili, kratko da kažemo da je ovaj video zapis predstavlja uputstvo za 3. po redu nanoploču NPS, a da prethodno uputstvo možete pogledati ovdje, to je na temu FRK nanoploče, dok prvo u nizu uputstava u vezi sa KSK nanopločom možete pogledati ako kliknete ovdje. Inače, nanoploče su slobodni hardware, dostupan na našem GitHub profilu, pogledajte nanoluka.org za detalje, a ukratko se o ideji koja stoji iza ovog razvojnog okruženja za učenje analogne elektronike možete informisati u ovom videu. Zovem se Aleksandar, dobrodošli na Nanoluka kanal i ukoliko vam se ideja sviđa, molim vas da podržite slobodni hardware kliknuši na subscribe. Kad smo kod podrške, za ovo javljanje imam posebnu vijest, no hajde neka to ostane za kraj. Tema kojom se bavimo kada radimo sa nanopločom, označenom sa NPS, jeste negativna povratna sprega. Kao i frekvencijska karakteristika, negativna povratna sprega je oblast nevjerovatno široke primjene. Bukvalno u sve jednoj inženjerskoj praksi možete očekivati da vas sačeka. Također, opet, slično kao frekvencijska karakteristika, radi se o ozbiljnom pojmu kojim da bismo baratali na odgovarajući način potrebno je dobro da vladamo teorijskom pozadinom. Kao i prethodni video snimci u ovoj seriji, ni ovaj nije namijenjen potpunim početnicima u elektronici, nego studentima i učenicima sa potrebnim predznanjima. U nastavku, dakle, demonstriramo praktični primjer korištenja NPS nanoploče za izradu zadataka i laboratorijskih vježbi iz ove oblasti, a sada samo kratko podsjećanje, dosta uprošteno rečeno, šta je to negativna povratna sprega? Povratna sprega kod pojačavača dobija se ako dio izlaznog signala vratimo na ulaz. Razlikujemo pozitivnu i negativnu povratnu spregu. Signal koji vraćamo, zavisno od konfiguracije pojačavača, može da bude napon ili struja. Takva sprega može da bude slučajna i nepoželjna, ali se može i namjerno izvesti, kao u našem današnjem slučaju kada povratnom spregom upravljamo takozvanim kolom povratne sprege. Razlozi za realizaciju negativne povratne sprege ogledaju se u potencijalno pozitivnom utjecaju koji može da izvrši na više različitih karakteristika značajnih za kvalitetan rad pojačavača, propusni opseg, izobličenja pa i samo pojačanje. Postoje 4 topologije negativne povratne sprege, nećemo sada detaljisati o svakoj ponaosob, samo da kažemo da nanoploča NPS predstavlja primjer serijsko-strujne topologije. U našoj literaturi za ovaj slučaj sreću se još i nazivi serijsko-serijska, redno-redna ili redno-strujna povratna sprega, pa neka svako izabere onaj koji mu na srcu leži. Rad i sa ovom nanopločom započinjemo tako što pripremamo mjernu postavku vodeći računa o prevashodno odgovarajućem nivou napona napajanja. U ovom slučaju to je plus 12 V i spajanje generatora i osciloskopa je već dobro poznato, pa da pogledamo elemente karakteristične za NPS nanoploču. Podsjećam vas da obavezno koristite ovakve zaštitne naočare za svaki slučaj. Prije svega skrenut ću vam pažnju da ovdje već imamo spojen onaj pod navodnicima spoljni parazitski kondenzator o kojem smo detaljno pričali tokom uputstva za korištenje FRK nanoploče. Uočavamo odmah nešto što nismo viđali u prethodna 2 primjera. Radi se o potenciometru, a to je rezistivna komponenta sa 3 kontakta i to tako da je otpornost između ova 2 kraja uvijek ista. 470 ohma u našem slučaju, a ovaj treći, odnosno srednji kraj je u stvari klizač, tako da je podešavanjem njegovog položaja moguće mijenjati otpornost između ova 2, odnosno ova 2 kraja. 3 dodatna kontakta na nanoploči odgovaraju kontaktima potenciometra i služe da se tačno utvrdi položaj klizača, to jest raspodjela otpornosti između E i set kontakata i set i GND kontakata. Detaljnije o potenciometru možete vidjeti u ovoj epizodi 3 minuta elektronike. LT Spice nema izvorno potenciometar, pa ću vam otkriti mali trik kako da ga ipak realizujete u simulacijama. Ovo je električna šema kojom je naš primjer i realizovan na ploči, a kao i sve prethodne,
šeme dostupna je na našem GitHub profilu, pa je možete preuzeti i učestvovati u izradi ovog primjera čak i ako nemate nanoploče na raspolaganju. I ovdje se, dakle, radi o pojačavaču sa zajedničkim emitorom, ali tako da je emitor degenerisan pomenutim potenciometrom. Potenciometar ćemo realizovati tako što ćemo nacrtati dva otpornika, a onda definisati vrijednost jednog kao razliku ukupne otpornosti potenciometra i vrijednosti drugog otpornika. To se radi tako što umjesto vrijednosti u ohmima ovdje unesemo jednačinu. Dio otpornosti prije klizača prespojen je kondenzatorom CE tako da je nevidljiv za male signale. Po našem običaju, ustavljenom u seriji snimaka osnovnih primjera sa nanopločama, nećemo detaljno razmatrati uzroke, nego ćemo kvalitativno okarakterisati posljedicu. Drugim riječima, prenebregnut ću sada teorijsku pozadinu i samo ću suštinski princip ovdje realizovan komentarisati u kontekstu jednog uobičajenog problema sa kojim se suočavamo prilikom projektovanja pojačavača. Recimo da je polarizaciono kolo projektovano prema datom tranzistoru za sobnu temperaturu. Šta se dešava ukoliko temperatura tranzistora značajno poraste? Pretpostavimo da je tranzistor u topologiji zajedničkog emitora, dakle kada je otpornost u emitoru jednaka nuli, uključen i da radi u direktnoj aktivnoj oblasti. A jeste, nanoploča je projektovana da obezbijedi sve potrebne uslove za takav režim rada. Neka je napon baza emiter postavljen polarizacionim kolom i jednak VBE'. Tada imamo struju kolektora mirne radne tačke IC', pa je napon kolektora VC' jednak napon napajanja VCC minus pad napona na otporniku RC. Porastom temperature efektivno se napon praga VBET smanjuje, što znači da će na novoj temperaturi isti VBE' uzrokovati veću struju kolektora IC sekund. Dalje, to će dovesti do smanjenja napona na kolektoru, dakle položaj radne tečke se mijenja, što može da utiče na dinamičke parametre poput transkonduktanse, izlazne otpornosti i parazitnih kapacitivnosti. Pretpostavimo sada da je obezbijeđena otpornost u kolu emitora različita od nule. Na sobnoj temperaturi opet imamo VBE' uspostavljen istim polarizacionim kolom, pa tako i IC' i VC'. S tim da sada u jednačini figuriše i otpornik RE. Neka temperatura raste i to značajno, tako da ponovo imamo smanjenje napona praga tranzistora. Već smo vidjeli da tada pri istom VBE' imamo povećanje struje kolektora IC sekundum. Prvi impuls nam je da zaključimo da napon kolektora ponovo mora da opadne. Zadržimo tu misao za trenutak i pogledajmo šta se dešava na emitorskom otporniku. Ne zaboravimo da je potencijal emitora jednak RE puta IC, pa ako IC raste, raste onda i napon na emitoru. S obzirom da je napon baza emitor jednak razlici potencijala baze i emitora, to onda imamo da napon baza emitor porastom potencijala na emitoru u stvari opada. Povećanje struje kolektora bi dakle uzrokovalo smanjenje napona baza emitor, odnosno smanjenje te iste struje kolektora, dakle do povećanja IC ne dolazi. Na ovaj način, realizacijom negativne povratne sprege u vidu otpornika RE, povećavamo temperatursku stabilnost pojačavača. O izboru odgovarajuće vrijednosti RE diskutovat ćemo nekom drugom prilikom. Topologija sa degenerisanim emitorom između ostalog ima prednost povećane temperaturske stabilnosti, a nedostatak joj je smanjena magnituda pojačanja u odnosu na zajednički emitor bez degeneracije. Tom se nedostatku može doskočiti upravo ovim kondenzatorom CE. Pomenuli smo već nešto ranije da kratko spaja dio otpornosti potenciometra. Položajem klizača potenciometra moguće je izabrati intenzitet povratne sprege, to jest uslovno rečeno, vrlo uslovno, koliko od izlaznog signala zaista vraćamo na ulaz. Evo, kao rezultat parametarske simulacije u frekvencijskom domenu vidimo da je magnituda pojačanja na srednjim učestanostima sve manja što je vrijednost RE veća, to jest što je manji dio RE prespojen kondenzatorom CE. U realnosti postavit ću frekvenciju generatora signala u propusni opseg pojačavača pa da vidimo kako to izgleda na osciloskopu, dok posmatram ulazni signal obilježen žutom bojom i izlazni signal obilježen ljubičastom bojom, počinjem da pomjeram položaj klizača potenciometra na nanoploči. Evo nultog položaja, a sada polako povećavam intenzitet povratne sprege, to je smanjujem dio otpornosti prespojen kondenzatorom CE. Pogledajte kako se magnituda pojačanja smanjuje.
Kada budemo sljedeći put pričali o NPS nanoploči, proširit ćemo našu diskusiju i na propusni opseg da bismo vidjeli kako negativna povratna sprega utiče na frekvencijsku karakteristiku. Za sada toliko na ovu temu. Zahvaljujem vam se što ste odvojili svoje vrijeme da pogledate čime se mi to bavimo u domenu analogne elektronike i samo nekoliko napomena za kraj. Prvo, podsjećam da su nanoploče razvojno okruženje za učenje analogne elektronike i da je to slobodni hardver još uvijek u razvoju. Nacrti su dostupni na našem GitHub profilu i možete ih slobodno preuzeti i koristiti da izradite sopstvene nanoploče. Također, dostupna je i električna šema za simulaciju u softveru LTSpice. Na nanoluka.org možete besplatno da preuzmete knjigu u kojoj sam detaljno opisao kako da koristite taj simulator, a ukoliko biste željeli da naučite osnove elektronike, predlažem da počnete sa serijom dostupnom ovdje na našem kanalu youtube.com/nanoluka. Serija se zove 3 minuta elektronike. S obzirom da su nanoploče, kao što rekoh, u razvoju, imate priliku da učestvujete i doprinesete poboljšanjima sopstvenim komentarima i uvidima. To možete tako što biste pristupili nanopločama, a trenutno su dostupne u Banjoj Luci, Novom Sadu, Istočnom Sarajevu, Beogradu, Nišu i Bijelom Polju. Ako želite da ih testirate, javite se u komentarima ili pišite posredstvom kontakt forme na nanoluka.org. Moguće je da i sami postanete domaći nanopločama i tako omogućite pristup drugim beta testerima. Svakako se javite formom pa ćemo se lako dogovoriti. Uskoro će postati moguće i kupovina nanoploča u pretprodaji na nanoluka.org. Da ne biste propustili tu mogućnost, s obzirom da će broj dostupnih kompleta u prvoj seriji biti veoma ograničen, da bismo ostali u kontaktu, molim vas da kliknete subscribe. Obećao sam za kraj posebnu vijest, a to je da od ovog mjeseca imamo i člana Gvozdenog bataljona u okviru Patreon kampanje. Zahvaljujemo se naravno svim ktitorima, svaka podrška je neprocjenjiva, ali danas nam je posebna čast da pomenemo gospodina po imenu Ognjen Vidović. Ognjene, hvala, a hvala i svima koji podržavate razvoj slobodnog hardvera.